دما خوش به بینرین هیجا ایرو ده کانون 2021 روزان روزا اینی بویا رو گشتن هری سرکی و هری بالکش ین لسرانسری جهان رودانه امی حول بدن دنوا 20 دقیقه نوچین جهان ده شواره پیشکش بکن. بله جاری کنده دما خوش به بینرین هیجا ام به مکسیکای دست به بوتنا خویا جهانی بکن افدامه که دریجه پیلکه زیده یا کجبرین جوالاتن آمریکا ناوین بر به مکسیکای و دچون او اف کجبری که یک جه آلوزیا سرکی دنابرا هم آمریکا و هم جه دنابرا مکسیکای ده خدا بودر هری داویه دو کامیونه که کجبران قضا کرد انجام ده 54 کجبران جیان خواهش دست دا هر وها 59 کجبر جی بریندار بون. La inmigración clandestina sufre uno de... لایالتا چیاپس آ مکسیکای دو کامیون کوپرانیا وان کوچبرین آمریکا ناوین تیده بون لدیوار راگرتنا لکیلکاری و پیش رجل سر در واسپون قلبی. جبر لزا زیده و قضای کوچبرین لناوا کامیون بلاوی در دوری بون. تیوی ریخستنا خاچا سور تیمین آگرکوژی و اکیبین پاراستنا سیویلان جبو جیه بویری هاتن و گوهستن. رایدارین پاراستنا سیویل را گهاندن کو ده قضای ده 54 کسان جیان خوشدستانه و 59 کسی بریندار بونه. بریندار جبو نخوشخانه این لحرم هاتن و گوهستن. دی گوتن پرانیا کوشبران جو گوانتامالا، هوندوراس و السالوادورینه. سروکی مکسیکای آندرس مانوئل لوپس اوبرادور تیکلداری قضای خمگینی خواه زمان و جمالبات این کسین جیان خوشدستانه را سرساخی خواست. سردوزگریا کومار یا مکسیکای را گهاند که درباره قضای ده لیپرسین هات دست بکرن. اف لیپرسین جی به پشگریا گل و ریخستنان هات کرن. شاهدان دیار کرن که دناوا بریندارن ده گلک زاروکشی هنه. هنک جوان زاروکان به دایک و باوی خودشونه. انستیتویا نتویا کوچبری یا مکسیکایی دیار کر کوه مصرف این جنازه هم بگرن سرخواه. جکسین ساخمانه جی جبر سده بین مروی وی ویزه زیارت بداین. هر وها هات دیار کرن که ده همو آلیکارین پیویز جبو کوچبرین که دخوازن وگرن مولاتین خواه بکرن. بله جوینا بلند آ دموکراسی کو به موضوعانیا سروکی دولت یکبن آمریکای جو بایدن پیکتی ده روژا خویا دوامین ده بایدن اشارت به بمپیکرن مافی مروان ین لسرانسر جهانی کروگات پیوستیا دموکراسی به لیدران هیا. جوینا بلند آ دموکراسیه یا کل سر مافی مروان این گردونی و پیشخستنا دموکراسیه به مزوانیا دولت یکبوی یا آمریکای دو دست بکر. سروک آمریکای جو بایدن ده جوینا کو لیدر انگلک ولاتان بریا ویدیو کنفرانس بشتار بونه ده داخویان یکتا. جو بایدن ده ویدیو کنفرانس لکوشکا سپید پیکانیده جبهتری صد بشتاران را آخوی و بالکشان ده سر پیشوبرنا دموکراسی لجیهانه. بایدن دیار کر کل 4 آلی جهان دواری دموکراسی و مافی مروان این گردونی ده پرسکریکین بفکار هنه او ها گوت. پیوستیا دموکراسی به لیدران هیه. من خواست از مزوانی جوی جوینه را بکم. جبر کو ام جوک هر کسی دن دزانن کو جبو نوکرنا دموکراسی آمه و به هسکرنا سازین خواهین دموکراتیک لور به هولدانه که دومدار پیوستی که. سروک آمریکایی دا خافتنا خواه وکرنه ده اشارت به نونر مافی مروانی آمریکایی جون لویس کوپار مری کر و او وک پاریسوانه که مزن آ دموکراسی آمریکا و مافی مروان لسرانسر جهانی بناف کر. بایدن گوتنین لویس این سالا بوری دموکراسی کریار نه دولت ببیرخست. جوینا بلند آ دموکراسی به سروکاتیا بایدن لسر مجارین تکوشینا لدیجی گندلیه و پیشخستنا مافی مروان لجیهان دسکنه. دناوا بشتارین لوتکی ده نونرین هفته و هفت ولاتان جهیدی گرن. تاوی نونرین ترکیه جی خود ناوا جوینه ده گرتن جی لی سروک رژیم آکپ رجب طایب اردوغان نهاتو بو وخواندن. کوشکا سپیجی به داخویانیه که راگهاند که دولت یکبوی یا آمریکای جبو آزادی و سرخوابونا چپمنی تکوشینا لدیجی نلریتی پشتوانین جبو رفورمین دموکراسی و آلین دن وان پلان کریه که 424 بهنوک 4 میلیون دلاران فوند جدا بکن.
civîna ku doh dest pêkirî îro di roja xwe ya duyemîn de wê bi dawî bibe. Berêbînerên hêja îrodihê kanûnên roja mafê mirovan a cîhanî li gorî parêzvanên mafê mirovan li Tirkiye bi awayeke neme fermî be jî li ser mafê civîn û xwepêşandanan qedexeyeke kanûnî heye. Rapor diyar dikin ku şiddeta polîsan a li hemberî xwepêşandanan ên aştiyê ku têne li darxistin her sal zêde dibe. Mafê civîn û xwepêşandanê ku mafeke distûrî ye ji ber astengî qedexe û tundiya polîsan gelek caran jî tê bin pêkirin. Li gorî daneyên Weqfa Mafê Mirovan a Tirkiyeyê di sala 2021 de gelek bin pêkirin pêk hatine. Tenê di nava 11 mehîn destpêka salê de ji ber êrişên dewleta Tirk îşkence û muameleyên xerab li 28 zarok herî kêm 3540 kesî hatine kirin. Ev yek jî piranî di dema çalekên aştiyane de pêk hatiye. Tevî ku li gorî distûra bingên a Tirkiyeyê pêk anîna xwepêşandanan di çarçoveya xala sûçaremîn a distûra bingehîn ku mafê organîzekirina civîn û xwepêşandanan rêkxistin dike de ku tê gotin mafê her kesîye ku bê destûra berê civîn û meşên xwepêşandanê yên bêçek û bê êriş organîze bike. Lê ev qanûn li Tirkiye tenê li ser kaxezê snûrdar maye. Di demeke fikarên êrişeke berfireh yên Rusya li dijî Ukraynayê wê pêk were de Serokê Dewletên Yekbûyên Amerîkayê Biden bi Serokê Ukraynayê Vladimir Zelenskî re axivê. Biden soza piştevaniyê da Zelenskî piştî hişyariyên Amerîka û Ewropayê vê carê Serokê Rûsyayê Putin helwesta xwe ya li hemberî Ukraynayê hîna tundtir kir. Putin şerê li rojhilatê Ukraynayê weke qirkirinê binav kir. Li hemberî îddiayên ku wê Ukrayna dagir bike, Amerîka û Yekîtiya Ewropayê gefa cezayên giran li Moskowayê xwarin. Serokê Dewletên Yekbûyî ya Amerîkayê Joe Biden biriya telefonê bi serokên Ukrayna û neh welatên endamên NATO yên rojhilatê Ewropayê re axivî. Biden soz da ku eger Rusya êrişê Ukraynayê bike, wê piştevaniya wan bike û van welatan jî tevlî pêvajoyên biryardayînê yên li herêmê bike. Doh di saetên derengiya şevê de piştî peywendiyekî telefonî ya not deqeyan, Serokê Ukrayna Vladimir Zelenskî ragihand ku wan li ser formatên muhtemel ên ji bo çareserkirina nakokiyên li rojhilatê welat axivîne. Serokan rêyên piştgirîdayîna Kievê di warên ewlehî, darayî û siyasî de gotûbêj kirin. Piştî Zelenskî, Biden çil deqeyan bi serokên Bulgaristan, Çekya, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya û Slovakyayên ku di sala 1991 de piştî hilweşîna Yekîtiya Sovyetê tevlî NATOyê bûn re axivî. Li gorî daxuyaniya Litvanya, Biden diyar kir ku bê agahiya serokên van welatan tu biryar derbarê Rusyayê de nayên girtin. Serokê Rusyayê Putin tevgera NATO li hemberî sînor weke hewildanên sorkirinê binav kir. Putin iddia kir ku li herema Donbas a ku dikeve rojhilatê Ukrayna piraniya gel bi Rûsî daxive û got li hemberî van mirovan cihêkarî heye. Ev dijminahiya li hemberî Rusyayê ye. Putin iddia kir ku tişta li wê heremê rû dide sedî sed qirkirine. Li snûrê Baltîk tevgera balefira Rusya ku ji aliyê hêzên NATOyê ve ew xistibin alarmê hate rawestandin balefirên Polonî yên bi erka polîsên asmanî yên Baltîkê tev digerin rê li balefira Rusyayê girtin. NATO jî ragihand ku wan rê li balefira leşkerî ya Rusyayê girtine. Fermandariya hewayî ya NATOyê bi daxuyînekê ragihand ku du balefirên F-16 Polonî ku di çarçoveya tevgera parastina snûr de doh pêşî li balefira leşkerî ya Rusyayê girtine. NATOyê diyar kir ku balefira Rûsî dema li ser deryaya Baltîkê re difiriya bê hêzên kontrolkirina trafîka hewayî re neketiye navatîkliyan. Ji ber vê yekê wan destwerdan lêkirine. Ji fermandariya Polonyayê Pawlo Sadjanik cî bi daxuyaniyekê diyar kir ku wan yekser bersiva banga ji bo hêzên wan hatî kirin daye. Sadjanik ev yek ji bo hêzên Polonî weke fersendekê jî binav kir û got balefirên mên F-16 ku bi erkê polîsên asmanî yên Baltîkê re tevger dikin erkê xwe bi awayeke serkeftî pêk anîne. Doh jî
navenda kontrolkirina parastina Netewîya Moskowayê ragihand, firokên şeriyên Rûsyayê 327, firokên şeriyên Amerîka û Fransê li deryaya Rejê şopandine. Bilibînerên hêja di demeke ku danûstandinên bernameya peymana nuklerî ya Îranê dewam dike de tevgereke zêde ji aliyê İsraîlê ve pêktê, Wezîrê Parastinê yê İsraîlê Gantz li Washingtonê bi hempşeyê xwe yê dewletên Yekbûyîn Amerîkayê astin re civiya di civînê de mijarên sereke İran û rêyên pêşîgirtina wê li bernameya nuklerî ya Îranê bû. Di vê navberê de Biden jê ferman daye ku li dijî Îranê ji dervê dîplomasiyê li rêyeke din jî were girtin. Danûstandinên ji bo zindîkirina peymana nuklerî ya 2015 a navbera Îran û 6 endamên daîmî yên Konseya Ewlehiyê ya Netewên Yekbûyî, dewletên Yekbûyî ya Amerîka, Brîtanya, Fransa, Rûsya, Çîn û Almanyayê 6 Nîsanê destpêkiribûn. Lê digera danûstandinên nû de dewletên Yekbûyî ya Amerîkayê rasterast cihê xwe negirt. Piştî navberekê kin, doh gera heftemîn a danûstandinan carekê din li paytexta Awstrûya Vîyanayê dest pê kir. Hemwextî van danûstandinan Wezîrê Parastinê ya Amerîkayê Lloyd Austin li Pentagonê hempîşeyê xwe yê İsraîlê Benny Gantz pêşwazî kir. Lloyd Austin diyar kir ku ew ji fikarên İsraîlê yên derbarê tevgera Îran ya bihêzkirina bernameyên moşekî û nukleerî parve dikin. Austin anî ziman ku ew û İsraîl ji bo Îran nebe xwedî çekên nukleerî xwedî heman fikirîne. Her wiha keyfxweşiya xwe ji bo asayîkirina peywendiyên İsraîl bi Bahreyn, îmarat û Fasêlê nîşan da û got, bi cihkirina İsraîlê di nav herema kar a hêzên navendî yên Amerîkayê CENTCOMê de rê li ber derfetên nû vedike. Gantz jî di heman civînê de li ser têkiliyên stratejîk ên di navbera İsraîl û Amerîkayê de axivî û got, ji bo pêşîgirtin û dijberiya Îranê ez li bendê me ku hevkariya xwe xort bikin û li dijî wê rawestin. Divê ez bibêjim ku Îran xeteriya herî mezin e li ser aştî û aramiya li cîhanê û heremê ye. Her wiha li ser mijarê ji koşka spî jî daxuyaniyek derket. We believe a diplomatic resolution offers the best path to avoiding a nuclear crisis. Berdevka koşka spî cem pisakî di daxuyaniya çepemeniya rojane de bersiva pirsên rojnamevanan da. Pisakî got, Serok Joe Biden ferman daye ekîba xwe ku eger rêyên dîplomatîk ên li gel Îranê bi ser nekevin, bijardeyên din bifikirin. Ji bo naskirina ku îmaratê ambargoya li ser Îranê binpê kiriye yan na, wê ji Wezareta Xezîne ya Dewletên Yekbûyî ya Amerîkayê şandeyek serdana îmaratê bike. Doh erka leşkerî ya hêzên Amerîkayê li Iraqê bi dawî bo TVV'yekê jî fermandariya hêzên navendê eşkere kir ku hebûna komên girêdayî Îranê ji bo wan gefeke o got ve 2500 leşkerên Amerîka li Iraqê bimînin. Sala 2015 Amerîka û endamên koalisyona li dijî Daişê ye li Iraqê pêşengî ji gelek êrişan rekirin. Piştî ku herîm di warê çekdarî de ji hebûna çeteyan hate paqijkirin, doh Amerîka dawî li erka xwe leşkerî anî. Artêşa Amerîkayê îddia kir ku ew ê ji niha û pêve li Iraqê tenê bi karên şêwirmendî û desteka hewayî bimînin. Lê fermandarê hêzên navendî CENTCOMê General Keynes McKenzie ragihand ku wê hebûna wan dewam bike. McKenzie îddia kir ku hebûna komên girêdayên Îranê ji bo ewlekariya wan cihê metirsî ya o got. Îran ji me dixwaz dike ku em bi temamî hêzên xwe ji Iraqê vekişînin. Lê em ê terka Iraqê nekin. Wê 2500 leşkerê me li vî welatî bimînin. Piştî vê daxuyaniyê derbarê heman mijarê de Iraqê jî daxuyaniyek da. Fermandariya operasyona hevbeş a Iraqê bi daxuyaniyeke ragihand ku wê hêzin hevpeymanê heya dawiya vê mehê ji Iraqê derbikevin. Fermandariyê got, hêzin li Iraqê mane jî wê di rojên pêş de derbikevin. Wê komeke şêwirmendî ji bo piştgiriyê jî bimînin. I would just tell you, if you want a real nutshell, actually, the American way of war, we could have struck that place with standoff aircraft at any time.
بری نیکاراگوی تکلین نخواهین دیپلماتیک ج تایوان بجاره که ده قد کر او چینا یکر ناس کر ببرنگی ولاتین کو تایوان ناز دکن جه دا که چاردهیان. وزیر کاری دروه یه نیکاراگوی دانیس مانکودا ده داخلینی که نویسکی ده گوت کمارا گل آچینه تکانه حکومتا مشروع کو تمثیل چینه دیگه او تایوان پارچه که جنگر ای خاکا چینیه. من کودا دیار کر حکومتا سر و کمار دانیال اورتگا جنها او پیوه تکلیا خویا دیپلماتیک ج تایوانی بریه او همو تکلین فرمی او رنگین دانوستاندران راوستاندیه. وزارت کاری درویا تایوانی آنیز مانکو او جبر بریار خمگینن. ریو بریا چینی جی کود او لگوری میلا گشتی ترجیح که راست او نیکاراگوای پیروز کرد. دولت نجبوین امریکای کو وان دمین داویه قتل هف ناکن بانک دولت دموکراتیک کرکو تکنین خوین تایوانی را گشت بکن. وزارت کاری دروی امریکای تکلی و قطبون جی کود گلی نیکاراگوای جه دوسته که جه هفکاری وان دموکراتیک او جبو رابونا آبوری دلسوز بیپار دهیلم. Que reconoce que en el mundo solo existe una sola China. La República Popular China es el único gobierno. بله بدرش بونا شریل اتوپیای را پیوستی کسین به آلیکاری حی گلک زیده بویه. فدراسیون خاچه سر و حی و سر آ نتوایی دیار کرن که روشا مروفی یا لاتوپیای جبر شر و گفین دن گشتی استا مترسیدار و راگهاند که پیوستی 23 میلیون کسی به آلیکاریه هیم. دداخیانی که جه آلیه ریکخستنی و هاتیه داین ده هات دیار کرن که گاوین لزگین ناین آویتن به میلیونان کس دبن خطریا کوچبری او اولهیا خوارنی دنه. دداخیانی ده هات دیار کرن که لولاتی که نفوسا خواه 110 میلیونه پیوستی 23 میلیونی به آلیکاری امروی هیم. هاته دست نشان کرن که سدم وکه زوابون شو بابلاوبون او ایریشین کلیان او هر وها پفچونیم بونه سدما کریزی پیوستیا لزگین آبستارگه خوارن پره او خدمت تندرستی زیده کریم. ریوبریا حریمیا ریک خستنی آجبو افریقای محمد مخیری گوت ام تشتاکوش دستی متی دیکن لی چافکانین آلیکاریه ینکو تینه گلکه کیمن. پشتی هیزین انیارزگاریا گل آت تیگرایی ایریچن خوین لسر پاریزگاه امهار او آفاری زیده کر روش آلوستر بوم. تاویکو ارتشا اتوپیه گلک حریم جبن کنترولا هیزین تیگرایی در خزجی شریل ولات دوام دیکم. بله بینرین هجا لعربستان السعودي پرانی تشتین کو ام لسر وی ولاتی دزانین اوجی پترول توس او حشترن لسعودیه جبر چند داوانه گرینگه که گلک زیده به حشتران تداین جبو وی سالانه پیشبرکا بدویا حشتران تیر دارخستن اف پیشبرجی به گرینگی او گلک دناوا ولاد ده ناو او دنگه وی بلاود به ای سال 43 حشتر جبر بوتوکسی جه پیشبرکا بدویه جی هاتن دورخستن. فستیوال حشتران قرال عبدالعزیز 40 روزان جه دستپیکا کانونی و دستپیکیدیم. فستیوال 100 کیلومتر دوری پایتخت ریاده تیل دارخستن. خودی حشترین کو ده پیشبرکا بدویه ده بسر بکه و 66 میلیون دلار قزنج بکه. ده مهریجانا کو 6 سالن تیل دارخستن ده هاد دیار کرن که خودین حشتران بری جی بوتوکس او دستوردانیم بویرنگی کربون. ای سال رکوره که نو هاتش کاندن او ارگانیزاتورا 147 درمانگیرانان جی هاتن دیتن. جوان 43 حشتر جی پیشبرکی هاتن درخستن. خودی حشترین که درمان کار آنینه جیتین جزا کرن. برپرز جبو ناس کرنا جورین کار آنینا درمانان جی آمورین اکسرایی بکارتینن.
بری بینرین هجم لبردگیشین داویا بلتن خواه جهانی و دبیشین حتی روشا دوشه میجاره کردن ورن پیشیا و بمینن دنوا خیر و خوشیده هر شاد و بختار